Thank you SK TV. Amasung anoba chahi 2026 lakpa se aikhoina hauzi ki fibam da khoina fanamna waraga su anoba punsirol ama anoba matam ama lakpa matam dadi awaba sing du kokani haibe ki thajaba loi leina bang hakthani adu maina ingona su lei adu ga manipur miyam na su adu wakhlo na chelam ngani na khali ihan han makta da ai ngasi ai gi scholar student ama kangpok pi de mahana message ma thare masigi message asi ai without naming him, I want to read it out. To quote, there is no individual liberty among us. Some runs these kangaroo courts. There are new tyrants, unquote. Aikoigi oiba, mioiba, yoiba ning tamba laitre, mioi karan tawning ba tawi, aduga, hairiba, tamtiba sakta masi mioi karana, chatabani, haiba si, message amalai. Masina takpadi aikoina project peace. अखोगी इंग तप तंगदु लेताब से मियाम की लक्तदी मसागी निंग तंबा इंडिविजुअल फ्रीडम एंड कलेक्टिव फ्रीडम मधुकी खुथांगदा तंगदु लेताब पुनसिरोल अम हिंगनिंगी हाइबसिदी चिंग अमसुंग तम माइके खुदिमक्ता लई हाइबगी मम्मी दो अखोई उबा फंगी अदुबो मियोय खरना मखोगी थवेन सिन्ना हाइरिबा खेनबसिंग असि हेना पाकथोक चाउथो अंदुना मुकनबगी फिबम असिलु हेनिंगदबगी वाफम लई हाइबसे महाकी मेसेजेस द उबा फंगी अदु ओरदी अखोई तंगदु लैताना अमग अमग वा तानरगा हिंगबना सौखटप खुनाय ओइगदोरिब्रा नत्रगना अमग ओनसिनरगा यानरगा हिंगबना सौखटप ओइगदोरिब्रा हाइबसे मसी मियामना इखंग खंग बवानी अदुना अखोई से अखोइना सुमाइना हाइने अखंग है सिंगना नॉर्थ ईस्ट इंडिया ngasi हाइनरिबा असिगा भारत की मयाई लम असिगा लैनखिबा मरी सी geographical accident ni hai na hai masigi miyang sidagi aina yengzaba matamdadi aikoina manipur natragana awang nokpok lam sing si bharat ki ning tamakpa matamda laipak se semokpa matamda chatagi ba thawin sing si urabadi aiko deliberate historical accident amagi mami ma yawi haina lawi maram aduna makha chatharakpada aikoina vertical conflict haidana state amasung non state armed opposition group ka thengaina ba dudagi हेंदोरक्तना हुजिक्ति हाइरिबा ओजाधनबिनसु काउंटर पॉलिटिक्स की वाफम पनबिखिबदुगी माइकैदे येंगमा मतमददी हुजिक्ति आइकोइगे मुक्नबगी फिबम से वर्टिकल ओरमबदगी होराइजोंटल ओरकपा माललकपा मा लाकपा सिदगी आइकोइ खु सेन मथौ ताइ हाइबसेनि अदु ओरबदी आइकोइ कांगलुप की ओइबा मुक्नबा कांगलुप की ओइबा उखनबा हाइबसे कांगलुप कयामरमना खुंदाबा मफमददे दमक थोकपदी थोकपा ngaktani अदुबो हकथेंगना तसेंगनमक खुलाई पाइनदुना अमन अमबो हालगी हाइबगी वखल परिंग संगसिलकपगी वखलोन से यामन नौरिबा कुइद्रिबा मरुइना हेना मणिपुर की आइडिया सिदा थ्रेट अम पिरकपसिदी मे 3 की थौदोक सिदा उ फंगी हाइबसनी अदुबो आइखोइ कांगलुप अमगी माइकेदगी हौजिक मे 3 की थौदोकी मतुंगदा मणिपुर दगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन नत्रगना अनोबा अरेंजमेंट अम तौगदबनी हाइबा मसी खोलाउ सिदी भारत संविधान की मनुंग लेजब खोलाउ सिंगी मनुंग अमनी मरम मदुना मसीदी यामनमक सेंगना अदुमक नेगोशिएबल ओइबा वरी वताई शानबा मदु फिजिबल ओइबो ओइदबा अमसुंग मणिपुर की लेजरिब हिस्टोरिकल प्रोसेस अदुदा मदु काहेलुबदा थोलकदबा वाथोक सिंग अदु येंगगा सोइदनमक ओखै तामिनबा वखलोन फाउमिनबा याबा वरोशिन पुरप यागनी हाइबसे अखोइ खंगी मरम अदुननी चिंगदगिसु माइकै कयादगी अखोइ तंगदु लैताना अमगा अमगा ngase राजना रिकन्सिलिएशन हैन पनबिखिबा माइकै अदुदा चटमिननिंबगी वखलोन फिरेबसे तोइना nganगकपा अखोइ पाउचेसिंगी अमदी मखोइ मखोइना पिरकप टेस्टिमनी दगे मेक्सिंग उ फंगी अदुदगी सु हेंदोक्तना मणिपुर की सीएसओ सिंगना लोब इनिशिएटिव ता हाइरिबा इनिशिएटिव सिंगदुबो वेलकम तोरकपा मदुदा रिस्पोंड तोरकपा से अखोइ उबा फंगी पुनमा असि येंगुरगदी अनोप चहीना लाकपा मतम असदा मणिपुर सोदनमक तंगदु लैताबगी वखलोन फिरेबसे लाकनी हाइबसिनी अदुबो सुम संगसिलकपा असदा अखोइना खंजनगदबा वफम खरा हाइब तारबदी कांगलुप की पो कांगबसिना अखोइगे मणिपुर की हिस्टोरिसिटी अमदी मणिपुर की मल्टी एथनिक रियलिटी सदा चुनब्रा चुनदब्रा हाइरगदी चुनदी हाइबसिनी अदुना हौजिकसु मयाई लमदा अदुगुंबा लाइनिंग की मुक्नबा हेंगलकपा खोइ उई अदुगा अखोइगी युम थंगनबा लेबाक्तसु लाइनिंग की ओइबा मुक्नबा अखोइ उई मसी अखोइ मणिपुर चंगनबा यादे हाइबा से
progressive oiba democratic socialist ideas ta sagon ra hingpa adugo manipur gi polity asina na hona na matam matungina laiba challenging ase thengna bagi firep loba mathau tai haiba haijaraga aina ahan ba round sida aina haijaning base peace ki wakhalon ase yamna durable oiba wakhalon am oigedo bani mazi pieces ta yengba yaroi adubo india amasung nok awang nok poki lalhoba singa wari chanabada ngasi fawba lai basidi amana peace mill da lakpagi models ui adudagi su hendoktana manipur ge method ta laikhiba amasung ngasi fawbada lakhiba tangdu leita daba se akoi frozen conflict ki mami tai amasung state ki complicity yamna chawna ui maram aduna adugo complicity lakpa matam dadi civil society amasung miyam gi mangzil thaba thodang adu lei thamsiki thank you peace ki roadmap sida maru oi bachang da yadraba steps natraga component khara hauji ngasi hangbiri wahang se me gi tang ahum gi matung da tholakhiba thodok singa mari rena thamsike ahan bada hauji aikhoi gi civil society natrana community na conflict natrana strife ethnic tension se lotion gadabani aikhoi di masil neutral oi aduga masidi nakhoi masen khanabani haibege narrative se masi yade haibasima ai ahan ba perspective amoina thamningi karigino haiba matamda state haibasi chen bayaroi state both center and state conflict ama civil society kanglup singi marakta tholakpa matamda madu matam sangna chatha halakpa taragadi madu state ki institution singdu accountable oi maram aduna icham chamba civil society police su makoi khutta leitaba army su makoi khutta leitaba adugumba public ki pressure group sing da oina thangjin ba haibasi chumde masi non negotiable oiba akoina tawpham thopa critic amani yaningda phongdokpham thoi haibasi thamjege ani shuba matamda maram aduna conflict ase natragana strife ase tension ase lotion bigi thodang ase central government na hojoji ki onadi lawudabani atopa amana hojik kan se manipur da karigumba masagi lainga ama matam chana semaudrabadi jammu and kashmir gi fiom da lakani haidana incumbent party gi incumbent mla sing hairak pase this is very surprising to me karigino haiba matam da madudi makhona delhi da hairu godobani masi delhi da hairu do karino hargadi aikoi manipur se adugu historical entity amani multi ethnic state amani aduna kashmir da tawgiba adugu blunder adumaina manipur da tawyaro haibasi ada haigadobani manipuri miyam da la haigado nate haibasi ayani shuba tek on thamjege ahum suba tekta manipur gi miyam na chahi ahum chupna makhoi gi mioi bagi hak amadi laingak lon da piba india amadi malem gi kanglon da yauri ba adugma constitutionalism aduga humanitarian protocols da yauzaba mioi bagi hing bagi hak chat bagi hak cha bagi hak thabuk shu bagi hak masagi mayum da leibe hak punama do sukuina manghali basi karigino haibase masi manghan be yaroi haibagi chap chaba firep ado democratic khunayam da leiba mi amo oina aikoi haipam thoi aroi bada ethnic nationalism aikoi social media da oiro responsible oiraba akoi gi loop sing bu oiro ching da su tam da su maruina ching lom de tholak pada khara su koi uba phangi aikoi gi kanglup sing si nuksi nadana ba was yam kan ngang ba budget torasu ethnic ki translation wa hekta pishin ba as if maitai farmer amana maitai sinmi amana maitai nga yon bi amana lainga ki paisa ji makoina charu bugi mong da narrative se ta puthorapa masina kadai da soirak pagi haragadi micham singi marakta thajan adaba hengalakpa singkiap thajan ba aduma narrative se ethnic nationalism bu thajaba singna toina season ba se masi tobiganu maduna aikoi punama ki mangzaba oi aikoi ge social fabric ta akoi social stability da adu koi gi historical unity adu da mangzai adu ga future gi prospect shu manghali maram maduna aikoi mikup na hom singsi democratic political culture amad sangse laga wangang view haizaki lengang na tawdana akoina tawgadaba nati habugi wahum dumadi yam chumme adubu akoi gisu role amamam leiribra habugi wahum dani adu idar ko main expand to be why wafam mani khatang thamjige ahan bada law and order or akoi gi miyoi bagi hak piba ngak pa haibasi laingak ki thodangni haibasina ahan batte
ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯈꯠꯍꯜꯂꯒ ꯑꯍꯣꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯖꯅꯕꯒꯤ ꯍꯩꯁꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯍꯩꯁꯤꯡꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯗꯨ ꯑꯣꯏꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯌꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯊꯝꯖꯩ